kujigerka abana bari mu cumuro kandi harimo ibintu bingi nambuye no musamwa biro kwije ategerize ikiro cy'abajurizi tutangiye kureba abantu batangiye gusimbura ukuza kutambura zo mu biro by'abajurizi umucwe kamwe bumwe na bumwe izi zoba twakira kandi gina SkyTv morning at Sky twenda kwakira kandi kushaba ngo gume uri kutogu irakarya abantu ugume nogenda nitwe program by program burizoba kurwo kubanza nimba nyine Alex akankwasa hamwe na special forces bariho tugenda mukasheshe ka hashaha ina kandi hashaha yitu yakashatu tubantureta bagenyi bataramwe na bamwe boganira anshonga zitari zimwe na zimwe kufa umbyanga bitu umuyihanga ryitu nangwa no munsi yona kureba twaguma turi updated nibyo tumanya ibigenda umuyihanga nimba tabarisi abanywani banje ugume aha SkyTv katwakire umgenyi utwata histori zo babanza tuyanjurire then tunaheze mbagambire ikirakurate abari kunyakira nabanyeta amucara Grace ahirwe Karitu mugume konka hagwe mbabazi hangakanye n'izindi ya narongo ndinarongo kandi ndyo mucara mufumbo ino mwami wanje mwami habata mugume Karitu ho twashurine kurgara kumurwenda cenda natucara hamwe kandi mby'imirimo ndyo mushemesa kazi muri Mbarara High School kandi nishemesa bya yobuhango bya geography kandi binkwese musamanonga kandi nebinde by'imirimo ngo Mothers Union kandi harenga bobereberezwa ankore diocese ni secretary ni executive cha Mothers Union kunkebe byo natubukuru yesa kanjuna nchira muto kandi ati ni mpanyino kwesima abo kujono kandi ni member wa Mothers Union hakonga tayi war kumoro 12 12 na gumwe umunya kasora school fotopoto mwe bantahize we bari munonga twakwakira mchara Karitu Grace mchara Grace Karitu kandi kurga mu bureberezi bwa Ankore kandi ori secretary wa Mothers Union wa Ankore Diocese Mothers Union kandi umchara mushomesa kazi muri Mbarara High School kandi mpaho yatugambira ngo akajunwa kandi numuzire izoberi aho nho twenda kwiha ikiganiro citu nyuma bazyo umusiyona abantu bingi aha social media was awash bwen how umuntu weno bere nataho ataho ikigambo cyuba kwita Happy Mother's Day, Mothers my mother ebishani byo bukikurube birabaho buri umwe na abafire bazira banoreba buri muntu wena nataho gamba aha muzire na mnoga umuzire uwo mukazi so abacyara ba mothers ni mbasima kandi ni manya umwino mu muhango umunsi umukayikuru wanje wafire Constance kabundenge bari yabigamba yakuburi umukazi wa mani nanye ni joiningire abandi abo munsi mukama kwicumuro curunji konkani manyango kakoro mu wa mani umukaye yitu kakora umurimo gw'amani abana bawe abana bwabo zira botazire abana becyaro tukaba twita umucyara mbwenu ni manyana nabandi ni mwahimu kureba buri umwe aine umuzire so ecyo cikuru eki celebratingwa nk'icyo cikuru ombicweka mwenda bimwe konka ombicweka nk'ebyaza Canada za Brazil Costa Rica manyaka ebyo nebiro bikuru bya public konko mahanga gandi tubakubijaguza nk'icyo cikuru cha public ahabukuba nikibaho ahasande mbwenu bagira ngo ngiciro cykubaho hasande kije abamwe bakakisetinga ebiro kwa katano Sunday ya kabiri second Sunday mbwenu bagira ngo cyabire hasande kandi Sunday mu mahanga mingi n'iciro cyukuru mbwenu kigendera umwe kandi abandi bafitaho 14th of May so aba titaho 14th of May 14th of May kabura kusiforinga ahasande abantu bakijaguza nk'iciro cikuru
abantu barakora baburakuza bijuka umukazi ahabwa kuba mother ahabwa kuba umuzire tukugira ngo noba uzira umwana umunda yawe conka kunkano basa kuba mother nka step mother no basa kuba mother nka umwana foster child no basa kuba mother nko kuwabwa n'umwana mu muhanda ukamuka abantu binji bakira ati nyonko kibere rya nyakwenkuru ahabu kubanyi na kafa ningo bunda karwara amabere ti yayonsya kunkushanga umwana yayonka undijo muzire wabire na yonsya obunakogo umukazi ushanga na yonsya bakazi abana babiri egwe no ba mother so mother ekiturutsa gamba izobe ntsagamba ahar mother ekiro kikureki mwana wanje uri kureba SkyTv kikatandikira umuri America umukazi Ann Reeves Javis na nabandi bakazayo kwimuka kubuza habwenki government celebrating achievements z'abashija baba fathers uhurama abashija batakwi celebrating achievements z'abakazi amunonga abo kuzara bakagirenda bakarguma kagabo bakazo abandi bakakora emirimo erikongera handijo bakora banabo so nicho nicho jarigire kandi mu ancient Greek mu za Europe bo bakanbe harho abana nabo bakazi Rhea and nabandi bakazi Rhea na nabandi bakazi bakandi bihayo ngo no mwebo nakobwe bakaba abantu kutura mu matawuni abantu kuza umunsi bakashanga harimo emandwa zabo bazibandwa konka hakahwe kiro kikuru ekyo kuza ku celebrating kushabira mother church ikigambo mother church nabo bakigera sana n'umukazi ngogira izoba ummagaragawe nubwo ari n'utura Kampala no turambarira no konka oyinizoba ryo ku celebrating with your mother church so great ancient Greek empire bo bakandi ba celebrating a mother church kandi abo America bakandi bareba aha mukazi passe so nakwakira munywani wanje mucyara Grace kandi yebare kwija mbwenu uri umukazi kandi umukazi umuzire kandi utari umuzire konka urunarongo mbwenu banzu turabire kandi uri wa Mothers Union abakazi abazire ukuba umuzire umukazi nikimanyisa ki abari munonga unyakira na munonga mwene ekigambo mukazi twaza chine deep meaning ngashinchi manyisa chin chango munonga ahamagara gitu twena echo kubanza no mukazi no kwehayo omuka yawe wakwiho wanyu hati no for example nindiga mutomo nda nashwerwa bashema hazo hurire nyona n'umwami wanje twine buzari kunkana rgokwe nishashema nashwerwa nashemerwa hati wajya ngungaringa mutama tinko basa because that tinje no kuri tina attachment kanyine shame ngwe no kubo mukazi no kwehayo nango mujumba cheta selfless sacrifice no yahayo munonga oyahayo munonga okore ibintu byona kureba ngo eka yawe yaba ayiwaza ewashwerwamo wakunda kandi ibintu byene byakurunge joka bakwetera nibyo mukazi wananga nango ntubukora nangwantu bukora tushanga umwe bagete romushija konko mwe mbajangu aho rare umushija wo mugasho njimata ngo nyuma yahano yoki umukazi wa mani twe mukimanya twena therefore omukazi mwe no mukazi abenshi shobora renta mother kandi kugira ngo nobuzira abana babo bonka kunka nabo tukurebera obasacrifice injira obahinjira obatekera so twajya ngo selfless love ntumeza ngo omukazi she's a martaska no bano yonse mwana no hata no hemba sidiri obukoro murundo gumwe ubwo no mukazi otekere no yonse mwana kandi no hata majeta martasking kunga bajya ngo yonse mwana wenka obanza muheze omubyamise emuru muteko sako so njya omukazi she's a martaska nuko nabyona ombwiro kandi abantu barya
kandi banywa. I remember my mother, she died, may she reap. Abo bakatatu gahishomero ushanga nasibike mbuzi ategeke ibigende bitogota kandi muri mutakererwe. Omukazi mwe mother n'ikintu cyo muhenda. Nangwa ntishobora omukazi ntugira ngo the first room ninga ekishende cyo kubanza cyo mwana nenda yo mukazi. Mr. Koraje, if you remember, that was the first room ayo wazarirwe nenda yanyu ewumbu remba cyato cyo muri nyankore enda ayo that is your first room niyo wazarirwe. Then ekindi the first restaurant nibeli you wanna know give you kuryama kutekera, but your first restaurant is ibere ya mama wawe. Your first restaurant is your mom's breast. Ibere yo kubanza niwe first restaurant. Then ekindi okuzango kweyamba kuzango mutoyi oyo kubanza nebero bya ba mama mwe n'abakazi wareba aho your first toilet, your lap of your mom is your first toilet. Then ekindi the first school aho mwana yegeriyo kubyona ne chiyungu, that is our first school. Mama nakutwara ochwana hata omwana kuratara ayinjiza umuriro ochwana ugamba omwana uteratera ho ogumchingo hasire omwana omwegesa jiro mutuma otarafa kubi manyugo mchiyungo bojechi otechero no mwegesa. That is our first what school. Ngisho muri gitwe kubanza omushawa wo kubanza mama kuba wahemba homuriro aretengaro akuteka hitamo. That is our first doctor. The fingers misa mometa opimisa akwata hitamo omwete jawot ogono womukazi ogono mama, the first mom, the first doctor no mama wao. The first friend is your mom, because makwa kuchichire akafuta mwibaro akafuta mwengo no mwana wao. So njango mukazi aine selfless love, sacrifice okwe hayo okora namani kurangweka yo mukazi ogwe Debora muchokuria, Debora mutu kunywa na atasi abantu ogono we mama. Sacrifice. Ekindi owanze kujweka na mama. Hatini njo warakurebe na wakamengo muze kintu hatinka ngerizo. Oyino mukazi wawe onichi konko abanze kureba mama. Mama n'ikintu cyukuri munonga. No first dresser wakujwekire. Kandi ekindi ati tuvuge motoka, tuvuge magari. Konga, the first vehicle is your mom's back. Mama is quick. Mama is quick. Mama, nguko wakugamba ngo celebrating echorechi. Nyokuna kwenye nkobishoborozi. The Mother's Day. Bakatire mukecero tubyama ni to ba celebrating umunsi yona yabanka public holiday. Abuko bo mukazi no muntu wa mama ko ba mama. Ekigambo mama. Nicho kikumanyise ibintu binagambira. Twazo meaning ya burizo mama nishintu cyukuri munonga na sacrificing na yahayo ateka nyoni nyushukara bana beneza kushoma ori bokachimira kitagata secondary school haro twana go kwezi mama shendekerize ya shendekerezao twana go kwezi no kumanya kutwashiro kasha mwenda aza hayeruka kutwashiro muhanda bwira yakubura tekitete yatawaka tenje twabyama ubwo no mama kugwashesha atati mwana wanje iro kugende nanye kantaye ade tata kabyami ngito twagerashi twagenda uya hafizi ito twagerashi mama yashendekereza mama nishintu cyukuri munonga mama nanyantu mama nimunya bana banyamanyeta mama ada ninchikunda munonga nyoti mkuni bya mami kwa bidatu mama mprachana chanshenshera champu kagati mutuma gwanje yagata mama mutana shemero mbajangu dadi mami chimbera so artificial odat mama nambona wana nyamanyita mama wanje nayitanye na mama wachi naona mweta mama ekigambo mama Mr. Koraje n'ikintu cyo muhenda abakibine mbakwateje mama murero witu wa SkyTv turi aha kintu cyo kuganira aha nshonga ya mama niwe ahuri nocumanya iwo umwana nambwino abanyankore binefumu yabo ngo wabura byona
nko ibanyina mama n'ikintu cyamani ahabo kwa mama cyari kuba kubikire cyona icyari kuba ine nakibikire umwana we umushija nabasa ukutimuka kuza kubuza shaha mwenda mbesha abana bayeshweka mbweshi abana barara barire mbweshi banyara hakitanda mbweshi byamakubi mama we nakera arukumanya icyari kuza gukora nakera arukumanya umwana we nakera kumanya umwana uko arire kuyanashobora nahura nakwatwaho first toilet iwiwe uriyo notera nyoko uriyo mbwenu reka tukigambe no muri nyankore ikigo cyawe ahabo kuba nho wabandizaho utakagire kuza umutoileti eze zombekire ukabanza habero bya nyoko utakagire mu hoteli ukabanza uwanyoko utakagire muroji utakagire nkahi ukabanza uwanyoko nyoko yakweka utakagire mu ishomero ukabanza kwegesibwa nyoko nayimuka shaha zingahi akwata akumanya temperatures ahura therefore umuzire nyoko n'ikintu cyamani nabwe nisima abishongozi abinje amabare gatata garuhuka amabara mingi nahura nbatera ibari rya mama nibagamba mama handa cyeniza kushaba uryo mbyoma naturundire ibari rya Judith babirye rya mama na terra tutaraze kurga umukahumuro konka ingenda kugaruka ngo tuganire ahar mama ibindi ibyo kumumanya huiwe ahakwiwe mama izi shongezo rugamba nozigamba from experience imaginary kezanje iwe n'ugamba from experience mama okumanya kujumburira mama ukurye byo kurya ubunde byo takurire amahuru mabisi biha habukwa note ko kujumbura umwana ninga kumuhereze byo kurya kandi ukarya ubundi byo kubutakirya mama wabare munonga tebe kanisa mwene buja mama bujike mu mama nabya muchine deep meaning okujumbura no manya umanya nkore umwana umcweresha bwo hazije shabko nozo mucharra uza kujoronda ubugana yenjoka ubugana ibintu byinshi ocwebshaka byinshi byo biteka ebimukeci wagamba bikushara imwana wafutana wabutomukano azo yishike wafutana wabutomukano ko mwana wawe nico nabugira ngo you are the first doctor niyo doctor niyo mfumo wo kubanza kuragurira umwana wawe wamujumbura aho nangwa scenario yeri ndijo umwana yayinika sanyinga no jumanya inyindo zikigara no mwirwaro onye nakwata amnyunyute benachi nakanwa umunyindo ahebinzi byone bya nanaka obnyunyuta obutera hari busenya njamwe mutako bimera mwene bimera akono mwana wawe umusacrifice indra oje no mutechera umuhaste yo kubanza umutechera amwayirukana umuheka akora bitumwe cyona umuheka stage yo kubanza no mwishomero nico no stage ejo hata naro abana sare oyimukasha yitnemwe hoteka umpakingira hasa manye bwo kurebera umwana tuwenga unananyishimo na wabya nawe no kurebera ngene gyo tuzira ki ntubukora nico nakweta ngo there is a multitasking byona no bukora utekera umwana katogo utekera umuntu ukora katunda no mpakingira nango na hata bata no muvuga no mutara yishomero niwe inoza gukora ubwo niwe mama namnunga kuwa ngambira kandi no akwa cyamanyisa ngo noreberera abantu babi ishe hariya nayenda soksi ainemwe asa soksi zabashije kuzikubura niyo no chimanya soksi no zoronda atuche tayanyirinka ati sati yanyirinka byone bintu kugira ki takumanya pajembaye ahazitire ando bakigarika byone no mukazi notekwa kandi ine byo kureberera umwana ino gorera abana ino ko bapakingira ino ko baje nanabane soksi nabonze bura aro mutoma ndati akaronda soksi zaba yabuza tata atonziza soksi zawe baza wahurira yeze nabo zabura umwana nanezishe nazo tazine nabona ngo amutize she yazironda
yaron kunko ni ori gati yabe byona no sacrifice no hayo kureba ngo the needs of the family are catered for. You care, you love, you cherish. Byona byamu to gwa mama. Mwene we mama no mwene nyabachi ne banyina kuna nagambire mama no mama. Obo yakigambo mama wacu no zakira ngo fitting aje. Ekikuba mama no gwe mama. So obatechera obarisa bakujo mu mazi bino kubatechera chai ukabara kashamana amwimba shisha na kitanda uza kubahindura iba byama mwene mukicara weta miciro the whole day abanakora nicyo abanakora n'ubwo mama nibyinje umwana unumuzauje shoburo abana bawubini mbindi kandi hariho of course abakazi bakubinga kandi bakubinga umushiya yakubinga kashaba kubinga nota no tukta utigina ba kiwonka go wanyu nawe makasigaye nyoko yego ebyo no baraba no byabyo ki ngiye kuraba kandi cyo society to net nkaba Africa ko garako wanyu ngo wayangana hati mama wasidira wanyu abico kushecererwa nawe byatugumisereza mundi tabakazo ranga katureza virtues ogumisereza okwehayo okuba umwe okora namani ahubwo kuba kubinga mu kitanda kubera bama bakaba babinga otarebe toba ababira bahata.com konka bana bama batuzire nango nati biciro bakubinga mu kitanda wano shona no janifuka mahurira uri yakubinga abyama yakubinga washona nefuka utabona abanye batabitunja wabyama mu kitanda no kimanya manyabwe no ine mukoburo uzamugera hoti obyama abucibara bushesha ukirero musiri ohinga indira abana bawe kama nawe ukubinga na inukurya nawe ukubinga enjaro mukasheshe ne murega so otekere bakubinga wahinga no wagira ki ija wateka wena no tarakifa mutuma bakubinga ushobora nifuka achate mwenkazi nyati yakubinga ati nyuka bamenya njana nekitabo ngushinze kushomesa ndango mukasheshe nagaruko mwazi shange imbere azagire ki zahindukire life must continue imbere nizigumuza muzite kunkano sacrifice ndabana bawe mbwana kigamu no kwehayo ukweherayo kimwe nabakwana namani yego kwangwe kayawo yaba mwana wanje umurebe wa SkyTv turiyo tuganira aharumama nimwabaziyo ensiyona eberene celebratinga abazire ba mama kandi amahanga gamwe nabagambire ngo nigakikuza nkiciro kikuru kandi agana mahanga nigagitwarayo ku kabantu at individual level nigacelebratinga hotels nimwabaziyo myanya yo gushemererwamo benorebo bukikuru bona abantu babwine babutwara kushemeza kugurira ebijwaro kubutwara mu bizano umwe babutwara mu bizano hatinke yabana umbiye hubo nkahi kubutwara kuza kushemererwa habukuba twinibanja ahabazire itwenkabana buri muntu yabo ryo mukayikuru obyo mukazi mukuru yabo kunkosorongazo kazarwa oyinibanja aha rinyoko okuyaga kuwagamba kwika extent yo kugira ngo nonyonya inyindo ye ngwakiresanyiga umwana ogo oyine ibanja aha munzire wawe wakuzire na munonga mama twaza kuzaho mukahumuro kagufu munonga kuturagaruke tuje kuba tugamba ha challenges nazo eziba mama bakushanga baheza korra abanabo nyensya kandi umuringo kogo twaza kuza mukahumuro kake tutarugaho aha SkyTv SkyTv irakari abantu
buri rwa kabiri shayi 3 n'ikicweka kwika 4 n'ikicweka zo mu kiro otaferwa program omuhingi n'umulisa aha SkyTv kwega abahingi okega abakugu nangwa tukakopa nari abo bantu ababasize kuraba omu business age bari kutwegesa kimwe 2-3 okutwakubasa kutunga entasya omu byobuhingi n'obulisa obwe turi kurabera omu mataka gitu make rero tyo tukabasa kutunga entasya nyamurungi obwe program age neza kubone kukibuho nyuwe kanwa kagamba Edmond principal farmer omuhingi atarukwata mu itaka. Program party time aha SkyTv na nyamwereza wawe ainenina buri Sunday kuyashaha mushanju kwishyashaha 10 zo mwabazyo egi niyo program yarabenorebera birungi byonka emikoro mirungi decoration zensia gown zensia makeup zensia byona noza kubona bushanga aha SkyTv neshanga ma Crystal Road omurembo orwambara aha henyine noho kubasa kutungira iwo kwenda kureta emikoro yawe kwenda kureta byona no basa kubitereza ntu byoreka aha SkyTv shanje aha all media platforms Twitter, Instagram, YouTube, TikTok byona no banochanga tamu SkyTv UG official no banotunga je buterevu aha aho shitame henyini nanyo muhereza wawe ainenina omwishiki wanyu. otaferwa program y'omukozi buri rwa kana shayi 3 n'ikicweka kwika 4 n'ikicweka zo mu kiro nanye omuhereza wawe agaba $10 abakozi abarukora emirimo yabo emirimo y'emukono ndija kuba ntubakuretera aha SkyTv obase kubegeraho iwe omunyeto ryokwe toyine murumo ninga shitoru gukora no basa kwegera abakozi aba obase kugira ekiwayitandikiraho na nitwe aha SkyTv irakarya abantu. Turebere nshonga za rukundo aha rubajuro mwami no mcyara boyfriend na girlfriend narishi abantu binja bariyokwe habiremo butitsiruzana haba mno tabanko mumaka. Turebere ngwebi nibiretwa mu obutesugana okushanga utinde vunanizwa aha mukundwa wawe too much expectations kandi na lack of respect for your partner. Ebyo nabishanje aha Sky Television on program nyamurungi ya Love Drive eraberho buri Sunday shayi 4 n'ikicweka paka shayi 5 n'ikicweka ezo mkiro sakwa tukusiyaho amabara g'abantu harimo ishonga zitari zimwe na zimwe tukusiyaho no habuzi kurga abantu abariyokwe nanyo muhereza wa Olivia Kamsime tushanje aha Makarista Road hihi na Kabaterine Primary School narishi aha social media platforms zona SkyTv UG official SkyTv irakarya abantu. Lunchtime request show aha SkyTV okurugoro kubanza Sera gatano shaha 8 shayi 10 zo mwabazi no tukwantuta omudi ya tamushana okushaba keshongoro shaho birthdays no manya oryoko to kumanya muntu wa mane ok celebrating na birthday twinemu obutumwa bwingi aho surprise calls ziri no basa kohereza obutumwa mama wawe tata wawe omwana wawe nenga shi boyfriend wawe nenga shi ex wawe kurga shaha 8 shayi 10 zo mwabazi hanuya aha SkyTv iraka ry'abantu is the boy king Kadena Cavs baby bam 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 bam. SkyTV irakarya abantu. ashatu n'eshatu nizo zarenga ubushaha yitu ya kashatu kandi ahashaya kanansa kubanturga mu studio zone tukine umjeni witu Grace kandi ntugamba ahashonga zitari zimwe na zimwe na munonga enshonga ya mama ukwaine amagaragawe namwe mtakagire takagumizemu na nishaba uryo mbyoma tutiri bari rya mama tubaze abantu bamanye ikikwata ahar mama twongereho bwanyuma
akeshongoro ningira akashicererirwemo kararjeho kwara kabone na Jacques tugambira tukatera bwenu twatiyo tugamba Bible negamba kitakagire aha challenges Bible negamba ki harba mama Bible we bare mnonga mutebe kanisa Bible nangwa negamba ibintu byinji arimo bicweka byinji mweta byinji bigamba har mama for example kecho kubanza Bible negamba har mama nk'umuntu urukunda omuntu rukeyaringa omuntu kwegesa omuntu kutweininga kandi akayimisa umutendo gw'umwana kandi akadisciplininga anje na Bible nebugamba nambwe tukureba ka bitabo cha Moses nyina wa Moses mamwita Jokobedi obu yamuhunzya batamwita kamutwara kamubika Jokobedi echo ngwa kakayarindira umwana wa Moses yamuhomba nyabazugu batajachi batakamwita anje na Bible nangwa nagumita mwagamba ahamkazi Sara obabuzoro Zara kashaba Ada Bible na tujangu tukaba kati no kushabira abana bitu kushabuta hati kunda ashwero hangwa mperezo mwana hako Sara kaba patient yagumsiriza munonga kongaranga yamuhereza ki omwana yamuhereza omwana myaka yakuru abugumsiriza so Bible na tujangu tugumsiriza nangwa yange kutweje hana nawe yashaba kandi kindi Bible na tugamba ngo turi mukazi omugisha mukazi no mugisha mama no mugisha no hirirwe konke bibyo nantu bukora agumuyo kwera ko kushabara ngagira ki akuri kandi nanga bakutureba ngo toki mukampa ho perezeti urangana hera ombwire bwe no shaba konkaranga kuhera ki ombwire bwawe nangwe nuko omwe itenkaba kazi ngaba mama hamu life gwe kwintimidating okagira ibintu byinjo kashoberwa ukabona byo utabara ndabatoze ukena ngono kubanago banagi konga buherwe mbabazara hanga agukushaba orebe byona umwekora yagira ki yakora byamo akona atowereka atuguidinga atwegesa tuba amazing mothers tuba ba mama bokutangaza agunya umutebe mu yarkwera agukushaba munonga akatero mbwire bweye kandi kindi tukushama komuza buri higa na buri namushanju ima bukushama Bible mbagira ngo abana nebiconje kurugara hanga kandi nanende zarwa nebico muno kurgomagara gitu nebiconje ngweno takajanga no wina abana ngona bwawe uranga no kutereza abana abo econje bacu kwasa no zakukwata ji tukukiragije akaba abana nebiconje yemkurugara mugama so tujanga abana baba kweze no obanagije ko ngabo kugembera ukareba arabakazi binje banagera abana akuremerwe imbere yarazinsi ona ngunko mwana ya mukazi yanago mwana mutoileti atoyibuza tona mazima chakorwa mama uyana shumburira mukasheshe hati hand hache uyamunaga omusasize enda yamezi mwenda urabire umucisha bizima yamunaga muyameremerwe mbera ngantu bagambira nti no kugumisiriza nka Sara kuyagumisirize mbatwisto kugumisiriza kuba kugira courage Dato no bchabe chibe konko mwana kuninza kumwora no mbigumire mwana kuninza kumwora no bundane merwe mbera zona tokamanya habwa arahanga mwana kunaja kura mwe nyoni ngambira bachara bona ba mama twino gumisiduze mbera akati byangu hi okoro mwana twangwe nangwa aba efumu ashatu nemwe kurgari yabne tafari yabne na mwenda no bore ko mukazi kwargo mugasho ugukucera kare akarebera abe mukaye umukazi wo mutuma nanga mujyango no huwa kumuzora ibangu namwesiga amutuma ngo ngira ki nango inabya ngo abakazi benji baroho bakora konkiwe obohirirwe obo mutuma akwa nayimuka kare atewe kanisiza bekaye abahereze byo gukora kandi abana be bamweto umuci mama wawe tugambira mama wanje akafa konkana wamenye biyagira ki ebiyakori natwe no kimweto umuci ba mama nabo umuci akwa Bible ni chobora ngo ba mama nabaci nabo umucisha kandi nabahirirwe omuproba muisaya nkaga na mukaga okukimenyesha tunajangu omukazi aino ubunanizibwa okureberera abana be budget responsibility ito no kugira ngo abashambaza kutureberera batuhereze konka yabari mukazi w'ikifa mutum nangwa byo nana babiro kungana bigira ki abana bakore mireberera so
tuyino buvunanizibwa kureba ngo abana abo twagira ki twabakuza twabashabira twabureka icyo gukora haza nabonye nsi abantu baragama bakaza bo mu gasho n'abashisha bo mu gasho akwa Bible necoboraje kandi nangwa no mustabo cy'indo mu ndagano nsi cya Tito eshura ya kabiri ogwa gashatu kushagwa gatanu najya ngo imwe abakazi ngo gesa abakazi bato okunda bashija babo okora abana okurebera abantu bona bari mu kayawe kongata bakujya ngo kandi ko razara umwana nditnyo namurgaho no manya omukazi it's the life process no zara oyorra oshemesa oshwerera ogumuri muziri ogumuri mama omwana mtabano wawe acheza kuzarwa uza kurondesha bko onyene okachweya mtabano wawe hati nolinde ya mwishukuru wawe when it is a process nangwa ina bakutujira ngo kigambo wife majango worries increase forever ito shaha yono gumoyarchirira abana banje tokuheza nobwo shwerire nobwo hinjire ungana wana wabuza abana barya aje cyangwa nabishukurumanya ukorra abanyina wayorra bishe ungati nobuzana nabishukuru ko babe barya so ndumuza mutwarchirire mpaka ndatfire nubwo mu mukazi kuri hanga yadiriki yatewe kanisize so nogumuza muno okora mpaka harugero magara genseje njo kureba ngo mukazi kwakora nawe yakora munonga kandi nabana bajachi nabo bija bamureberera mama katureberera ntaka diriki katumurebera abana bo mutoma kunkana bo ndaba takufayo ngamwe ni mpuga abakuture batwena ngo ba mama nabo kureberera no myaka yakuru no baraba bakikuru nabo bagereki nabo barebera akwa bakakora mu muhango kurugaha buto ikabukuru umzire mama ari umunywano wanje mbere actually n'abantu babiri umwe akarga kuferwa nyina nyina kuyagira kufa umusigazi n'umusirikare ni major akaza Somalia kuyagireyo yazumka nyina yamushabe sente zo kutera kibine mtware ibiri umusigazi yatiyazuma yaza yayanga tibiki mukadeno za kwera ne bina kiraki umukazi yazgaha yazumu charo yazeguza ningira zamburra tiyazbona kuko mutabane yayine sente nyingi kuyabire narugayo okoko yaterwa stroke yamterum buduka bwa hihaho stress bagenda bamwiha mune mutoka bamutwaro wa mugerwa akagarukayo ariyo murango intuzika bene izo bari yo kuzika umusigazi yo gumusirikare ija yanyeta twonkashi atentware biregi ingite ati ngito muturu ati inga ngite umushanduko ati mawe ni tekateka nicyo cyamwisire takaterwa stroke katerwa pressure kureba na mutabane ni sente kandi ari mu cyaro naza kweguza esente ntware ibiri kandi zamburra ati mwene nsti nanyi nambuza tubisha barare nutesha mushanduke mtware ibiri nabaza kujango ryo murogo yabarare no stumsturu mbweno gendo shabera hanga akusasiri kora bino reba eki nabwo mbweno what is a life thing abazire umzire nyoko hato uko kumunyizya ko kumugira ekikumuteza stroke ankejo nukuteka teka obunaku bwawe ekiro cyawe akateka teka icumu rya mukimisiri icumu ryawe akateka teka na kunyunya ebimera akateka teka no mushisha ajwire kitete yari nazo mu bugenyi akateka teka terwa stroke so mama n'ikindi kikuru mu kigendeserezi ubwambere atakigamba mama nanya no kusacrifice ndiro mwana mazimo umuntu nyoko kuzara akakweka akaba fast doctor akafuteka wengara akapima temperature n'engaro ze hazo cheza kura hakushe mutarebere kabona n'kintu cyo kusasa munonga kando zine zitabuzire nangwa nyoni ntekateka ngaba turikize
tuye no kwegensereza abantu bama nangwa naho bazire bona hati kanchine narwama no yakabasho omuzayi no kureberwa apa woyine rebera nangwa no botine kare muke hiri nango dutinzine omushoborereje konkana rangozine kandi wazi mwimo n'ekintu cyo busasi nangwa nyone shaba umuntu wona rebe ngunyana n'umuntu w'umugasho ahabukuba kandi kabashabara hanga ampereza umwana w'umwishi namuna batazirebe kibanja baferira umunonga omukikwa kuzo mureba kuzara umwana w'umukiyaza kuzara yazo mureba ayishukanye na atayibambe aterende byo mama yaraberemo kubaburiye nyo mama muhanje kuyarire kuzara yati mama ati ndamani nkunda mbakafiri atunuko wanziro tintunukokwe kuyabe abana umwana na shasha nyomba nisheka ngo nkamba nimpashe meri ayo nagira ki narebe nagira ki kinarabiremo so mbwe n'umwana wakuzara kwa kuzara yazo mureba tarigebwa nyina ndio tujya ngo mbwe nangwa bakabagira ngo kazari nkanta kachamanyaga kuba bateganisa bonkanyo kati kazari ndio ni umwana aragira ki arakuteganisa kwa bayakuzire ngo ko no teganisa nyoko mbwe no kuzara n'ikintu cyo mbwendo munyo ni jangu kogwe owarebere kwereza nyine mitware ebiri kandi kutunjira miliyoni nyina katerwa stroke agwe mitware ebiri hashabera hanga musasire kandi amusasire kimwe abukuba uryafana cyo umufana cyo kandi tukwita bana ni hano torchi hayo mwana wanje umuribi wa SkyTv kine Grace kandi Grace Narga ankore diocese ka secretary wa Mothers Union of ankore diocese kandi n'umushomesa mbara high school kandi mpaho yatugambira ngo narongo numzire tumzire konka numziro zira barongo kandi yayurire yakoze abana be bashwire noreba ngo n'umuntu okwitegereza ibyo buzire kandi ayine nawe kagira bazire nawe yarebera yagira bazire be kandi nawe happy numzire kandi numzire wabazire abandi nawe bwenu ibo nkomukazi okurira bakaza abandi mu bintu by'edini kandi ushomise abana kandi ugira umaka ukagareba tugambire aha bimwe aha challenges ninga ubuzubu uba mama bakora bamu bakiri umumagara gubwa mama bwenu we bari munonga ba mama bine challenges nyingi ebizubu byingi eba mama ebitukura bamuka ba mama isho kubanza mukazi no shwerwa obundi oshanga bararyo musinzi uhinga nk'ebihimba apikwa kabuguza abinywamarwa ibyo ni challenge ninga shobundo shwerwa mutanakana mukora nangwa ari abu Bishop Johnson agitango mutancara ahaguju muri yabusha mukora mutaba mwakaye mwahika umushija leta bakaza abandi ufa ibyo no stress nico korangwa bakaza bindi bacha kwitwa na za kansa za maraka ahabwice niga ishona na amaraka binashasha ubwo no cyanye mwarigire nayi mwamwahika hato businje gwagira ki gwabura kandi tarfa mboko yo kubanza ngo mushaka fera no mukaza ndisho icyo ni kishasha munonga ni kishasha kandi mwe kupata niko mukansoringa nibyo byo tukureba mbakazi bibona byone kandi ikindi nico kurebe bizubebyo hija mu domestic violence okurbanaga no maka abakazi ne bitabashija babo nabashija bitabakazi babo ahabwe bizubukebyo ikindi umuntu muzara abana nabo babenyamisho anje ni challenge umwana aryanka fizi hazo umwana mbasha nyina dokuchomanya ngo umwana mbe nashabo wanyu takashishe nto kongana shanye nari takashishe nkazi nashanye nento hata ibigana ibinebyo bakwigicerana nkahi aha bakazi haraba mama konge ibintu bashaba jango babgumire hari ibinde bizunyara mu nyaro ka family y'inkansoringa umushija bana bakora kongo umushija najanka umukaza shitaho mu shayibiri nagakora nakora hari umushija agenda agaruka shayiki minibiri muno kakora ki okakansoringa otejo family narga nagenda umukashishi nagenda shayibiri ziciro agaruka shayiki minibiri zakashishi nakora nyiciro
no takora ncuro nagire obena ko yamu obena kunyama bakayiberwa yo dance abakazi ndabateganisa no mukazi nagumana mutoye umuntu yati mwana utumwagera umbara ukishitana munararai urarai ate chete chizo chamano mumaka ate nango haro problem yamani obutesigana abashija n'abakazi babiri na mnonga bashabanyoni ndango abashababiri unfaithful to their wives haza mukazi nafa abwo cyo kubanza mukazi yawe na sacrificing mwarye guju kuma mwakaho umushaya yasente maza atamu nango nabana batantire kuri ubusente bwabo tumwakine na stress ya fees yari mukazi yajati yamukubandika ntukura abakazi mitwaza stress ngo mukazi abire cancer ngo abire stress ngo abire stroke nibande birgankahi omuka abwa challenge bakora bo mu maka ekindi haro nabushanga abakazi mbashwerwa ija umushaya yamureta kunkara bakutanga independence abanyabuzane n'abanyamukago nabo yabakurunda ndaho n'umwe tubuna na sente nyingi kandi umwe toragambe abwa n'abanyabuzane bo mushija haza mama fa ne sente tuzuru nango na family yinkumanya sente mushaka jati no atenda kushera ninda kuhera abanyanyazi abana bo abitubenda bashitame hatuyibuza that really good umushana nanye rebanyanya abana bazire atabakakuzire barasha mabwanyuma umukazi yashibero so umukazi yaswagoringa abana be umushaya yahera abanyanya n'umunyabanyabuzana nabo bashisha maka omuntu shwe batushanga bamaza hari twe litumutu barakuba barunji nabo barakuba barunji haza muko musikano mwena ba mama babona na nyina zara omuntu nabona na chwero na wagira ki nabona muno shanga ngo mufamily ari muki omnyororano haze kejo tikabonera nabana mukuzara tabakashemero nimwe tumukashemero so ushanga mu ebintu byinje kuteganisa ba mama arahanda ho kushwerwa ubundi mushanga mwashimwe mwine sente ngasubira zigira ki zikwaho nangwazi kwaho aza kuzukweza kwaho in most cases aba umuhondano uhuriro mukazi nyote uti ngwen tache mu rukundo umwanza kuzironda samwe ya mushana waza kuronda ibwi mwene habaho kuhondana ekehwaho abana baba anurure kandi kinda mukuzana nabana bakabere kizibu yakonyo nabujya mushemesa hariho abana bitwibika nkayishemero bacheta bazire mushata kwisha tiri kugenza ko abasuru bawe ahubwo mukazi bakuzara ki ngakuzara abasuru so nyonje ko abakazi mija ko abana babo bimishango ara twakagira scenario bakabingo mwana kana nywa marwa konga nyina kuyakira mpaho nyina yakora pisinga obuskata bwamwerera enkara zagenda umwana rona areba nyina nareba nyina na nyenyara habwe mtwembi yo mwana because yishita direki utakwija kuza kora abasuru norebe ba mama bakora bamu umwana naranye na nyenyara naranye na nafa habwe mtwembi ezo ni challenge za ba mama sikureba twakiriza bakashi twashweka twatwara mu irwaro kuyarjere yatebeze mboza tisho mwana go kureba ati shana jangu tumwana wa ngutowe atikando mwana nowe atabukatagire majezi yabo musuru ntabugira ngo mwana atakiri taryo yamunyegicera so umukazi yakora pisinga ibyo nebuze bitukuranga ba mama bw'abana nangwa ne byinje obuno hinjana no mushiki akayo bushere byaraki murema ngo mwana nashanyina kanyona mwanta dagire ntararemero unashabo wabo ndere yuko rogo mungugu nka mama ubundi bacondoza yo umucika cyanyu umuntu wo no ari bukshero wari na sheria kandi wa side yishe bariyo bingi naye bariyo bingi kunka wanyina bacondoza ba mama uya skip mwe nitwe koko rebs byona konke byona tanto bemerwe mbabazo mujuni ntobera bama yes abo kwikiriza tukashaba mukama tushaba agwita kaba maza gente ekitwe betano kushaba kandi tukahwera nawe abushire bwa butari burunji yego ibari munonga umurebi witu wa SkyTv turi aha morning show kandi turiyo twine umjenyi twaza kwendera tyo tugamba hanshonga nyuma baziyo mwena umunsi yona habe harimo ekiro kikuru
cy'abakazi amahanga gamwe ngakikuza nka public holiday kandi mingi aho kujya mu kiforinga izoba rya Sunday tuba kukikuza nk'ikiro cy'ukuru konka at individual levels buri muntu ahamagarage aine mama owari kumanya yaba numwa mama wakuze ninga no wakuzire biologically kunka oinibanja yaba mamugu aciroho ka ninga akafa kwa kuba ya aciroho ninkushabango gende ojuke umurumugwe wawagizire akasente gira ekiwa mukora wabutakine nabugira umurumo ugwa mukora umusime teka ahanshonga zo muziro gwo okuyabire na kufera okiyo mwana muto reba ku comparing urebe hati uko kufera abana bawe then uteme kishani unyuko ukuyakuferire circumstances ezabezeho ubona ko ubu yakuzara ubu yakutomunda emyezi mwenda umwirwaro okwimukanyekero okunabisa okugabura kujumbura kurondera emibazi oba no manyango inibanja waza kwimusiya urihi kumutera ninga kwimusiya akanwa kumujuma buteka ahamwogagwe kumzire izoberiyo na celebratingwa ebiro 12 bikwa katano mahanga gamwe kandi ninga esande ya kabiri buri mwaka umkwezi kwa katano twaza kuhendera nani kushaba usibure abareba SkyTv gi abantu bona bakuriyo bakureba kandi nimanya bina kingi ecyako ikibikwihamu usibure kandi turga bari munonga nimba sibura n'ekigambo cyo kurwa muri ishaya eshura yankaga ni 5 obwabnisha tunti derashite tubari hende cyarabusha nubu kwakuba okuzara abana bogwera bakubi hakagwe abo kuba n'uruzaro rwa mukama uhirwa umugisha hamwe nabizikuru babo tubarfera busha abantu kandi mbagambira nti motherhood no murumo gwa 24 hours it is a 24 hour job taro kushashurwa taro rivu when can sometimes there is no taro no kusimba it is a full time job na habwe cyo nimbendeza unjangu tugumise dozo maka tukaba mama tureja abana bitu turebera abashija bitu abo kuba byona ntujangu umbafiri peshurisha ishuri no kwikuminesha tunejangu nimba sakora byona agwa Kristo mpamani temerara mukama tushabara abana bitu tubakuzeje kandi tubashabire abo babyona ntujangu tinikire mukama abo kwa na Maria mwakazara myaka y'obukuru yajangu chibe kutujarachi kuwagamba abo kwa tinikire moha mukama witu ameni nasiganda grace mugume karitu omushemesa kazi narongo kandi nemba wa Mothers Union yebale mnonga Grace mugume karitu kandi Mothers Union secretary ya Bwankore Diocese nanye nasigara ndio muhereza wanyu ba mothers ba mama mwena ahimuri nimbendeza amagara marungi nimbendeza okushemererwa nimbendeza okubaje nimbendeza okwesima kandi ikigambo cya mukama cyagira ngo tumuri gukora busha mukama simwe mwebale mnonga.